Shubha Thailand kendiat yang tu ka music video ka Thailand ang if apply lano pin apply. Yung pala ka Saturday yung new banay. New banay November. Oh, bulan November mo. Ay. Sa gumno tu ka Jingrwai? Kitang Pynkhih Syngkai ka Jingrwai. Pynkhih Syngkai. Ay. So bangko Pynkhih na Syngkai. But no Pynkhih Syngkai ha ni Jingrwai. Em nga dito ng Roy, hindi rin. Kidon kinong ang ito. Kasi hindi ka bablong try mo pihi, hindi ka Jingrwai. Hay. Sige yung nahi. Kidon samot. Nantay ka ng shot. Okay, but total ko kidon yung mod. Oh, yung mod no. Kidon nantay ka niya. Ito kan tayo ng ida Thailand ang ipiyo. Ito kan tayo samla pi. Kot hina ki wan kwa akin. Em ngikot gitu. Tangban ya Sngewtynnad kan, tangban pun. Hay. Kentai di kim rai kan tem dan pam dan rai le. Wa tang ma pi marwe. Min rai ha. Tentang. Sngewtynnad tak Jingrwai. Piong Pynkhih Syngkai long ai ka jimot ba pi ai kertas. Pynkhih Syngkai. Kalong tu kan. Kalong kum ni. Kalong ba? Ipit ikut kum katran kan kumbalong menta ki kena samla jami ki la lumba kiri so. Tapi kat kum ke ni ka juk ikan ke ba badok ya be bani Pynkhih Syngkai kiri. Kum ta kan. Kalong benda ki are ki shu ya yo ilitang kiri skin. Itu yung Pynkhih Syngkai na bakiri bagi upload na po siya po tagi. Tikan ni ka Jingrwai. Pin play betang YouTube pin kample program play betin tu kumba. Ngam jule lagi program gitu di banatan kaya macam video panayo. Bun kam. Plus ina pelut lagi program. Min pelut shoot saka ban program. Ban le gitu program. Na na YouTube pinyo kan kasulong batitang ka Kham ka Jingieid Sngewtynnad ni show. May banong baraday kiwi ba. Long jing ka ba ka Kham. Bit kambiang talong hi man yala unta ba kisang. Yung tada ka Jingieid ka Jingieid. Ke upde ro. Kumban tiang le bahatan ka music video apa biang ni. Kita don kam than banda ya pen bun jilo to dei re ki bayo tolong ni bomyo te bomyo lekat ko bolo jong gat ko mi bolo jong ni te gat bala as leba ke su ya kasur tadi kan last Jingrwai you reply last ketika ka pertai songin basa sama sulong ba ka nomor bang shoot visualize begitu. Plus nang pa pembagi Jingrwai love song ke kali peri na kiway. Balong gajuk minta pe kibri ke Kham ya ngap Jingrwai ba it. Jingrwai ba it ba. Fulal ya. Lainnya kita tapi kwa ban heyo. Jingrwai ba it. Tekan ni ka Jingrwai Pynkhih Syngkai kalau buat nampak kan ketelang Pynkhih ada. Em kam day ka Jingrwai shot. Oh betul. Jadi ka Jingrwai pinda hip hop type itu. Kim day ki ba shot kan. Kim day ki yo ki di ka rekom ka nala ban pa ka ba campaign dian. Banong baki tu ki ba shot reels te ki yo ki kai kai somtam kita samla lai ni muta rekam giril but pinang di mo siya te pat te bra ni bang ya aban shoot tama kita live satili kiban play pertuang kan mut kamut pia bahan nam taki samla mo ada terkadi kita ni biang api peremplat sebentar lah pun tambah bun kami kidon sana ngadang interview pin tak dah
banyak kena news tapi bom ya kenduk dengan curi kod no mobile kan hai kod mobile tang ban yo ya pensosial Paidbah kan Jingrwai hai boleh teh hoya mi na social media tentang hai Kimwan syat nong krem lah ngan sampai kan tu ka hirup hirup program em kena ka okay blossom cherry blossom hai tu na pin roi lang em kena ke Jingrwai ro tada hai oh lo play kenang nontar ma pi roi lang em kena cherry blossom ro tadi kan bala itu yang pesan dan be haki wei ka program ki wei Jingrwai Khmai kan ni lakom time ki Paidbah ro ki ayo kan dan snap tuju sikit kedai rồi bagi expect pada kita bangla ban pemi Jingrwai sibun man ba dan ko program ban pemi Jingrwai kam di basung hoi long ban ong ha badi kayo ka kot ro ni 4 wan na ka sibuk na ka production team jemi keempat di ke bahaya pisah ni pemi Jingrwai ni pemi ka kum ke Jingrwai for bagi kami sponsors tu ni apa Jingrwai nama yang ini lagi jom kita dari di kisan kami ke besok kedai ban betul halai jing persang dan tu ban penhun ni pada tem la nah kebuat yang teng Paidbah ki mundur baik baka Jingrwai jungi ni compare buat film tu samalkan kan gitu memang kata ni abang ni wan nak industri ke beri ni tray ru kat kum ka tingla gitu jadi mentakin expect kinang shubu kum Shna film ru ni keempat long film hindi kan long gumno hero habala lagi wan nak industri ke ba ya bare badang rate kadang Sering kerban tolong kik kembali shut down nutrela mudur ban ai ka tes ng dos niang dolong kedai Sngewtynnad ba kinong roi kimi ko mapi ringi kinong roi du mustang sangja na kinong roi ki bapa benda gila bunti bun malong kiba ki Paidbah ki Kham Sngewtynnad kan Sngewtynnad ba pimi dikit bok lang kanya silong ba idan ti bitru tama kalat completely namar baliba habay bat ke company Jingrwai patan lang kita ki ban sponsors ki ban pemi Jingrwai len na banta Jingrwai ki ban yarap ban turiya ya ke Jingieid dan lagi kita kada sin ba pin don la ni duna ki Jingrwai ki ban Jingrwai ki ba itu bitama ban ong pada ban mi sakmat ibli nila ayo ibu yang baik competition pair nila ayo ban yelek untuk Marwai ni gila job competition dan tiba kasih kita di pandai benar kin min up nanti bikin ni akan insan social media untuk ni semua dan tikim dan nada kade itu lat nama tu rem buat ke video buat saya kade kalau kita doi ke tahu ketika nama balik ada kiyo jingkisan makanan Paidbah atau tengah jingkisan Paidbah atau kamla ada ban nomor ba financially dan kambing ban lot nomor kani kalau long kum ka business kani ka feel good tang ba kalong be tamne aslam mintik lanu kan kut enjoy kum ba ailat ka por nya pesangi ban le ba dan penulong nya ka ban pen tray hok nya ka pat ka thong ko ai kan pa hindi man ong ban ni minti pate ban ong ban yo nong ve dam ni setang bakot ruai len de di concert di set di dari sini ni ka ni kitbok ipi wa pinchat min klein kata hi ban ko hai kadi kata gila ko bakraw ba kan tang ba set ka klein la riang di nong hun hi te la jom la kana no dang istom kapisak lek brat sa hai kadi kata yang lagi kata hi ban ko ban chat min klein kum ka ite ka jingkhiya i ban ko ta ni bahab balaman Kashmir ai ke jerem tang la mit la thia la kala shuan la kawan ni de ban ong sa pang te leng a ban si mo ta
Dikit bok ba pin dang roi ba. Kerja benda itu. Kiro nang mereka ba penulis film si buat.